Wih, ada lagi nih. Wih, banyak sekali teman-teman. Mainan Pop-It-nya. Ada Pop-It astronot. Ada Pop-It teman-teman. Hari ini kakak mau berburu mainan lagi nih. Kakak sudah bawa keranjang nih teman-teman. Kira-kira kakak menemukan mainan apa ya di sini ya? Coba kita cari ada mainan apa di sini. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan sesuatu nih. Wow, sepertinya ondel-ondel sholawatan teman-teman. Wih, benar sekali teman-teman. Ayo teman-teman, kita kumpulin dulu di sini mainannya. Kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya di sini ya? Coba kita cari teman-teman. Ada di mana nih? Wih, apa ini teman-teman? Wow, ada Pop-It teman-teman. Wih, keren. Ada Pop-It penguin. Wow, ini ada lagi nih. Ada Pop-It es krim dan Pop-It unicorn. Wih, keren. Kita kumpulin lagi di sini. Oke, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel polisi nih teman-teman. Wih, mantul. Kita selamatin lagi. Oke, kita cari lagi mainannya. Ada di mana lagi ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan mobil Tayo warna biru nih teman-teman. Oke, kita taruh di sini. Kita cari lagi. Ada mainan apa lagi di sini ya? Wow, kita cari teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wow, menemukan Pop-It lagi nih kakak nih teman-teman. Pop-It love teman-teman. Wih, mantul. Ayo kita cari lagi. Wih, ada lagi nih. Wih, banyak sekali teman-teman. Mainan Pop-It-nya. Ada Pop-It astronot. Ada Pop-It Among Us. Wih, keren. Ada Pop-It astronot lagi teman-teman. Oke, kita taruh lagi di sini. Kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, ada ondel-ondel Betawi teman-teman. Kakak menemukan ondel-ondel Betawi di sini. Oke, kita kumpulin lagi teman-teman. Kita cari lagi yuk. Ada di mana lagi mainannya teman-teman? Wih, ini teman-teman. Kakak menemukan lagi nih. Menemukan ondel-ondel polisi teman-teman. Wih, kasihan sekali teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini. Oke, kita cari lagi. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel sholawatan lagi nih teman-teman. Wih, mantul. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mobil Tayo nih teman-teman. Ada warna hijau, kuning, dan warna merah. Wih, mantul. Kita taruh lagi di sini. Oke, kita cari lagi. Masih ada apa tidak ya teman-teman? Wah, kayaknya sudah habis nih teman-teman. Kakak dapat segini teman-teman. Banyak sekali ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bye-bye.